بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدای تعالی سر و توکل حمد خدا رجا لکدی سرکران رهبر تیوی ابو مهوان مالا و سیدا مرحمت حضره و حاضره سیدا بخير هاتن خير خد الله خدا جوار رسیبین أجمعين. تماشاوان هجا بله پرسی خون کارن سیدا پرسن إنشاء سیدا برسبا و دنابینا برنامه ده بزندی بده. لبلا وك هردا من دسبي كذا لازم ام غزة ام فلسطيني ام دبير بينن لا معلوم يهودي وتبو تمام حواله خوي ليسا جي إيريشون سر غزة دومه ومعلوم تقول تنقل نكب رفاح يجي قو رفاح سينوريوي و ايه مصر يعني دليل غزة قو ود بالدنيا يجغيني جي اشغال اسرائيل بالتاني ويداره سيونيس كتنا اوراجي انا دليل رافحي خصنا بن باندورا خو كنترول اخوه و كسكي جوارا بسجن حتى انا تنجغين الحمد لله مجاهد شردكن جهادتكن اهل غزه لهم بعد جمن سكنان دين تشتد مليون تكليسر مليون دن شهيدات دن قديوان شهيد بن بيلاكيوان شهيد بن اختياريوان شهيد بن مال بعد بخوق الشهيد كيفن دي ساجي قعف كيجي باشا الحمد لله نابجن لبلي عالم اسلامي وك هر دمي ديسا بدنج دنج حقا شو بلقيش خلقي جلاتي يعني خلقاتي لبلج دولتا دنجا كيواري بهيرس كسيونيسا بدا سكراندن حتى انا دنجي كسيونيسا بدا سكراندن حتى انا شيء مش كسي شيء نبيه لبلي دولات اوروبا ولات امريكا مكتب üniversite öğrenci zanige gişt piyana elhamdülillah o insan kevin İslamici evci yani demek ki Amerika rafiyaji var şirove ke be دبكو غزة بسبب إسلام عالم باطيجي أوجي محتملة سلبي هاي سدا براستي أو بيدنجي سبب هاي كان يداومك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم قرآن كريم پر بحث يهودية كريه سورة بقرة دا جزكي سورة آل عمران دا سورة نساء دا سورة أعراف دا سورة أنعام دا سورة مائدة دا وان سورة دريجة تسورة كي كب آيات متعدد پر خدا بحث يهودية ظلمة يهودية بني تكس لقارش خدا الاسترميشنا که خدا يهودي دبن يد الله مغلولة خود على طماع دستوی گریدایه چما مال پرنا دمه جا خدا به خدای لعنت خلوان که بل ید الله مفسدتان ده هر وان قصوریان خدا به لعنت وان تینه یعنی اجا جبروی هاویک مثلا یهودیا حتی قیامته یعنی حتی تبی پیغمبری علیه السلام دبی قیامت ولی عمری قیامت روک جمنا خوی تعالی وی قیامت راناک وی اب یهودی پری مسلمان وی زیده به ای خوی تعالی مسلمان مسلی سلام که ای بکن قدسی بسا دارو که بعد خوشین دارو که بین یا مسلمان یا عبدالله تعالی خلف یهودی فقتلو ولی بعد بسم الله یهودی که ولی وی بکشه عالم عصر خصوصا یوسف قردایی که مشتهد عصره دبی سی قرنه yani 1300 ساله که مسلمان دبی حدیثات پیغمبر دا شاش بونه يهودي وأيوان كانوا قدسي ودولابن قوته ومملكة فلسطين ضبط بكنوا قدسي إشغال بكنوا غزة بنا مثلا عسقلان كعسقلان مملكة ابن حجر عسقلانية ضبط بكن تخمينا كسينة شو يهودي تنبلون يهودي تنبلون أوروبا تبلون حقسي زلميت كن لكن أنا بعد 40 سال 45 سال 30 سال 35 سال شلو حيشتات هذا يعني دفردا شلو حيشتات بيه سيونسة دولة أخو عندي مثلا خصوصي أنا علماء إسلام حق يهودية ده پر كتابا نفسنا أنا كتاب كيوت سنتين ده حقيقة اليهود عالم كي سيدر صريتا پیغمبر حقيقة نفسنا أي علماء إسلام رابن والله إن يهودي نكو مسلمان بتريب خوزي إشغال كبتوني عالم الدنيا دبي تب إنسان غير يهودي مرة كولا خلق بونه حتى مثلا بحثا أنا بتوني بانقي أمريكا تب بريوان إي إنجلترا إي فرنسا وان دولتي أوروبا تب بنا بوجلي جوانا مجبور تري أنا إطاعوان تكن
إجابة شيطانة ملعنة طوان طيب نحوس بلاد نحن أبناء الله وأحباؤه أم أولاد خدانا أم محبوبي خدانا خدا في الدنيا جمرة خلق كده حتى فكر كيواني قبيح يعني مستهجن هاد بي خوي تعالى إنسان جبو خصمة يهودية خلق كده أجل نجبو خاطر يهودية بيا خوي تعالى إنسان الشكل إنسان خلقنا حيوان بانا بينا وقت حيوان أبونا إجاز بروي أنا تمي أول باخل بيت توراتكم محرف كنا أصل التوراة جينا تلمود كتاب كي وانها أحما تون أحكامي خوش تلمود يدقر إجا وان أب راهب مهابي وان سعربازي وان نفسانك الدنيا تبعي مخصوصا بين نيل وفرات سربيا أنا فرنج دابيجن حتى عراقي جو تون دنيا دبي إيمه جبروي يعني عالمي إسلامي في عالم إسلامي بر إيقاست كن يهودي أو ظلمي بك حتى خدات قرآن كلمة سودي إسرادا دبي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا خد على حكم كريج بني إسرائيل وإن الأرض دجارة بر إفساد بكن قتل وقتال وتخريبات وكان متشعبي خد بينه حتى يا إفسادك خدي عز وجل دبي بلد أمتي بلد پیغمبر كشتنا دعوة جي إسلامي كشتنا ومثلا بر تخريبات كنا لكن بيرا جزاي خد ديتنا هنكي مثلا بابيلي بخت النصر زبان خريستيانا مصلي سروان بنا جزاي وان دانوان لكن إيرو دوي عالم إسلام دا خالد عرض بي وني بري بساده بكنون برجي عالي ببن أبيا دنيا دا هيتشي نبيه بری ظلمه وانچیر بو افسادا وانچیر بو پیغمبرات کشتن دعوتی اسلامی کشتن مثلا کردی تندن بسان 100 سال 500 سال 600 سال بسیونه هی انسان پیر حسیان لكن انا البرتشعبي بتوني دنياي خوي تعالى ببار واسطة تلفزيونا نشاني بتوني دنيا ده كي هبالي وانا كي نياري وانا كي في هبالي ظلمية بني خدار بي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا من النار ادنى ميلان قلبي قبل ظالمه وان ندن يقسمني بكمي اجري خوي تعالى بالظالمه تبهب حتى الايات كاتبه ليركم بعضهم الى بعض يجوا هوان هنكو بدا يسال هنكو وتبكي بابي جهنمي إيرو مثلا برنجي أو تسكتة أمريكا وان عالمي إسلام مثلا بين سبب أمريكا في تسكتة أمريكا خريستيان بعيسى خدا يهودي بعيسى غير مشروعات الدنيا اندي بيا مجبور يهودي أنا وان لوبيا يهودية أمريكا إنجلترا فرنسا ألمانيا تبكي يهودية بين ملعنة بين شيطان بين المش منه وانا كنا كولس خلا وجافانا يجيب خد بين حضا عالم كي إسلامي دمسيان دبي وان دولة كفري خريستيان ويهودي تاب يعني إسرائيل سخاط خوزم كن كوبريكي وورن أولي عالم إسلام تاب إشغال بكده يعني غاية أبا إذا تبي وان عالم إسلامي كو أب كتابي كو نفسانه دبي غاية يهودية كو أنا دبي عصيلا üçüncü dünya savaşçılar خن يعني تري birinci ve ikinci çivanı üçüncü dünya savaşı بملعنة إسرائيل تقريبا دولتها تفكير بني أمريكا خد قلبي هندكا ياخد أما مثلا دولتها تف حاكميتها بأوكي مادياتي كرنا دستي خو ومثلا يكي ببا جمهور باس بخوي مقام كي قالي إلى مرفيوان بن حتى دبي كتابي دا دبي مثلا قلنا موفق بنا مل هر دولتي تقى مقام مهم هنا مرفي خو كريه ودا بجي كريه أفياجي راست يعني أنا تخوزن güzel 3. Dünya Savaşı çekin. 3. Dünya Savaşı mesela devlet gibi Rus, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa من devleti Avrupa beri hepden çünkü bu kevin ortada kuvvetliydi. Ana Amerika mesela 2. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı behevketen Amerika ne ket harbi. Silah فرود بني أول ما وقوتلي قصير كت. والله أنا مش كت زي بهذا كت. أنا أوجي بك إذا أنا أوجد خوزن كل دنيا تبري هذا فان دولة القصير بكذا إسرائيل اليهودي ببن حاكمة الدنيا. أصلا كي يا إسلامي تري مسلمان وغير مسلمان. أنا تدي دول ويا بيرو المفتي عماني أو خليلي هي. أنا تام إدريجناي بنامن. فتوى كي بريش خو بار بكر بو فتوى كي دوجي بار بكر. يعني جو ام mücadele karşı Yahudiya cihada kiz desteği çibi. Mesela her Müslüman ya. Avut ediyor kodun civarı vane. Jana gol ser her Müslümani farz etmek ki o parvekir. Devi varı ne benç. Allah benim kitabı İslami
الشريعة دا بتوني مذهبي إسلامي فرق مذهب كي بني فرق تنا دبي وقت بهوست كي توبراقي إسلامي كبدستي كافرة إك بيزامبر سوان فرض العين كم مجادلة بكن حتى وي بهوست وي مترج دستي كافرة درخن إيرو بني خدا وصاكري بتوني عالم إسلام توني عالم إسلام تعبي ياخد بينك يهودي قدسي إشغال كرنا وغزة كرنا ورفعت كرنا وغزة مملكة الإمام الشافعية حتى الإمام الشافعي الغزة ولدية وحتى الشعر كرسل غزة بي آخ أزروكي بتما غزة مخوليا غزة تعبي خو كل بكرة مثلا أنا ودبن مثلا عسقلان عسقلون ناف كدبن أشكالون مملكة عسقلان مملكة ابن حجر عسقلانية ابن حجر حقيقة نوبته عسقلان حديث سنة مثلا مكافاتكم له عسقلان نوبته بقري نوبته بقري إذا تابي إمام ابن حجر عسقلاني وصاعلين بني إمام السيوطي كدبن شصد كتاب كدبن حفصد كتاب نفسان دي دبل دورة بيت الله تشود هذا ابن حجر عسقلاني كو لسر بخاري فتح الباري حديث كي نفسان دي علم دام حيرة دمينه دبي إمام السيوطي دورة بيت الله تشود هذا دعات كدقو يا ربي علم كو علمي ابن حجر عسقلاني بدي من كو عسقلانة بني إيرود بني تبدوني إشغال يهودية دانا يعني أنا مثلا همن بيت الله بديني يسكن بني إسخالاخ والله إن أنا قرالي السعودية دعاكي فلسطين أبكى واندقرن يكي بيقهر في إسرائيل أمريكا واندقرن يعني يكن كانت دعاكي بكلمة دري تلفون كي هين بقرن مسألة هين كيش بدومين جؤور فايرة حاي كلام كوم خيراتن أورفا كلام كه السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كلام كه إذا بدك سؤال كه بله لازم أتزنق تلفزيون بقري جوام شو تفهم بكن تلفزيون بقري ما بقري تلفوني قداريك بله كلام كه إجا الو سيدا كلام كه دنقة باشتي بابا بدك سؤال كه سيدا بله بابا سيدا عليكم حاجة دانا حاجة بفيزة زين حاجة وان ستوني حاجة ما دوغي ستوني فيزا تجارتي أو فيزا تجارتي دانا حاجة دانا كامل سيدا برسي إن شاء الله زين أما تأخذي بين خير خوش كذا بس أهلا وسهلا سيدا كلام بحثات شيء براسي بحثات غزة يبقى مكروه بحثات عسكري ابن حجر عسقلاني ذكر بله إجا مسألة يعني مقصود لي ابن حجر عسقلاني أنا مملكتك وأن عالمي مازنج مسلمان غير رابونا وخصمان جبي ديني خدا الإسلامي كرنا وعندنا إشغال كر قدسي الشريف بني قبلة صلي بيشار حزار پیغمبر قبلة أولى پیغمبر ما وقت المكي بو برای خدا قدسی هم بیت الله يتكلنا بينه قدسي فرد خاص بيت الله و قبلاوي يعني ملك أجمل بمسألة إيمانية سيدا بمسألة إيمان وكفر يعني بنيرا أنا قدس قبلة صلي بيشار حزار پیغمبره إجا يهودي طبي وقت دين حق بونه أو جلوي حضرت موسى قدسي تشا قدسي مثلا حضرت موسى الصحوة جبابي اللي هاتيا أورفا شو حضرت إبراهيم يعني جودري شو تري يهودية دوختي بخمسة عشر سنة قلت شو قد مسجد عولك وهاتيا جبوا عبادة ثاني تدي بين قدسية قلت تعالى إن أول يعني ودي على الناس للذي ببكته يحتاج پیغمبر تكرن دقوها تابعي ديني منابا وبري خدا قبلامه پیغمبر بوي إبر حسس بو حتى پیغمبر المكي بيت الله كنا بين أخو قدسي جا وقت هجرت كرد المدينة المنورة قدس أو سبارما بيت الله سبارما بري خدا قدسي سيزده شيء شازده ما يا حفده ما پیغمبر بري خدا قدسي والدايم دعات كرد جو يا ربي قبلة من بيت بجارين بيت الله حتى خدا صون آيات بجاری که چو نخواست پیره که نخواسته پیامبر چو پرساوی سه چهار حبل دول میست کردن در نابل میز آیات هات گفت فولی وجه که شطر
Mescid-i Haram. Tu berê xwe bizre bal Mescid-i Haramê ve Peygamber de nav li mêja berê xwe zivar û yek selam dan du Peygamber çû miskînê dan sahabiye tev gola qîble biye Beytullah sahabiye de nav li mêja berê xwe Dan Beytullah. Beytullah. İja ana jî. Temaşavan mı hazır size müjib bilin. Koca Ali kerem ki o bixir atın. Koca Ali. Efendim, iyi akşam. Hayırlı akşamlar buyurun. Benim bir Şafiler konut duasını vitirde okuyor ya. Ramazan'da. Sadece Ramazan'da mı bu Sabah geçerli? Vitir namazı değil mi? Vitir namazı, evet abi, Evet. şimdi Müslüman Gazze'li kardeşlerimize dua etmek istiyoruz. Hani bu Salat-ı Vitir'de bu duayı yapmamız gerekiyor mu? Ne kadar doğru? Yani konut okumak gerekiyor mu bunu? Değil mi? Onu diyorsunuz. Evet. Gazze'deki Müslümanlar. Soralım Seda'ya inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok, Allah'a emanet olun. Allah Kendine iyi razı bak. olsun. Hayırlı akşamlar. Ehlen size Allah'a emanet. Böyle Seda. İja ev Yehudi yani mesela ku vakta kul Kudsi Şerif digotin peygamber çıma berikta kıblama tabi din mena yiyecek peygamber halbuki de akide olan da jibe tuni akide Müslümanın kafire tevlak peygamberi ahir zaman kıblavi Beytullah. Böyle. O kadar yüzsa peşin ki o pajik berikta Beytullah eviyacı alamet ki mazlum ku de Hazreti Muhammed peygambere ama Yahudiya inat kırdıysa iman peygamber nani o kadar Kur'an-ı Kerim'de ve ya'rifune kema ya'rifune ebnâ. Böyle. Yahudi vsa mel'ûnen vsa hele fesadine inatkarın %100 anlık Hazreti Muhammed peygamberi Khudaya o tasdika peygamberi beri tevkiriye o mesela ise iman peygamber nani en nehatiye mazın evş peygamber u ümmete viratken hatta Kur'an ayet-i kerimede ayet-i kerimede ve teciden eşedden nasi adavan lillezine amenu el yehude vellezine eşreku ya Muhammed dediğini ki en ek şiddetli nehatiye ehli iman ebken Yahudi müşrikün ana beni sabiye Müslüman kuzum hazara sabi birek خانیا خراب کم سری ملتی وان دا زیدی پین صدحب جامی خراب کنه غایوان تا آن مثلا بلکی کارم بیک جار کی حتی آتوم باویم تو مسلمانم کجن دیم تدریجی پر دقتام دنیا کنه و نکشینه مهند کندک باشن حتی وان بقدینه و صادش میشم اما خدا عز و جل دوی و يمكر الله فالله خير الماكرين او حیلات کن اما خدای جزای حیله آن دامن yani bütünü ayet-i Kur'an'ı, hadis-i peygamber sonra Yahudiya helaket ve felakete bi izna Rabbi alemeci sonra van nezbe hatta Münir Muhammed Gadban alim ki İslam'e Deccal siyer serhada peygamber çekiriyor ve de çıka Yahudi adım ki zulman peşlere adım ki ber eceli khud için. Evet. O diye Yahudi bu khoji vitsit zanın ve hatta mesela وقتا کدوی حربا کدی به مصر را به سوریه را و تبراق عرب را اردنی و حقوقی سوی اردنی به غیرت استاندر و عبدالله دوی دری دا ایجاد به یکی عرب لسوری خبر در سر محرابه دبی خواهد عرب گوته و پیغمبر گوته و عربو یهودیه و لحف کنه و یهودی برابم کمسا دارو کبره و دارو کبر گازی بکن به یا Araba velevi büküse Paşa Rojad'ın televizyona var cevap verdi ve varatı deravat ki Peygamberi ve ne götü Arabu Yahudi götü Müslüman Yahudi yani o araba yok Türkiye İslam'a gidiyor ve ne bileyim İro mesela Gazze'de vanı kursariye ardeda bütünü mali xucanı xuzaru ki bire ki her şey feda kirne sırf bu dini Xuda be hakim terka dini xunakin ana mesela Kudüs'de bari İsrail'de neyzi 2 milyon ki Arabana kimlikte İsrail kabul kirne. Velev nebu bin Yahudici zahiren Yahudici bu hatay nüfusa van perve. Ama van Müslümana tetşki kabul Yahudi kabul nakin debe ya em Yahudiya bqadinin ya em bqadin ya ji em selvi toprağı İslam'ı Kudüs-i Şerif'le teslimi ehli küfür. Müsaade mevves telefon ki meydancı İstanbul hazır. Kerem ki khairatın. İstanbul. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السيدات طريقة ما أبودام. بله. بجناقي من كم كنا عبارة رمضان ده شو إلى
Bele. Dengim ki. Bacanağı da çuku. Çubuğu İran fakat ne herhangi bir ne boy ticaret ki جوه که کفه به سفری دانا جبو گره چیه؟ روزی نگرتی آلی داره سفری بود روزی نگرتیه ay çoğu edire ne bu çeki çoğu fakat roji ne girdi ya. Tamam seferi skor çiye gare. Çok gare. Tamam kam mesela person inşallah. Tamam rahmetli baba. Hadi Xuday bin hayır. Lan serçava. Size bu izleyicimize Gazze ile alakalı olduğu için bir sorusu onu Türkçe sormuştu. Evet. Onu da bu ara cevap verelim. Diyor hani Şafii'lerde vitir okunuyor. Yani kunut duası okunuyor. Vitir namazlarda. Evet. Bir de sabah namazda hani okunuyor kunut duası. Diyor acaba bu günlerde Gazze'deki bir ciddi katliamlar var. Ciddi öldürülmeler var. Acaba her insan bu kunut duası okusa bir sorun olur mu? Şimdi İmam-ı Şafii mezhebinde sabah namazda kunut okunuyor. Evet. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ayı okumuş. O da ne için okumuş? Bu biri maunete Musibet. 70 tane Resulullah'ın ashabları göndermişler. Ki mesela bazı müşrikler oradaki müşrikler demişler ki ashabelerini gönder. Bize İslamiyet'i söylesinler biz Müslüman olalım. Peygamber Aleyhisselam 70 tane ashableri gönderiyor, ihanet yapıyorlar, hepsini öldürürler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ay kunut okuyordu namazda, son rekatta onlar üzerine lanet, filan kabile lanet olsun. İsimleri zikrederek. Şimdi mesela as-sah olan görüş diyor bir ay okuduktan sonra Allah-u Teala emrediyor, terk ediyor. Sonra mesela İmam-ı Hanifi mezhebinde her bütün gütürlerde sene boyunca kunut okuyorlar. İmam-ı Şafii mezhebinde Ramazan sabah namazında o Ramazan son 15 günlerinde. Mesela ben 2 Ramazan'da ben Beytullah'a gittim. Onlar Beytullah'da yani Ramazan başladıktan sonuna kadar ay boyu okuyorlar kunutu. Lakin kunuta çok güzel duaları okuyorlar. Şimdi bizim yani Resulullah'ın kunutunu birkaç kelime okuyoruz. Halbuki kunutun faydası odur. Sen en birinci bu Yahudilere lanet okuyacaksın. Ya Rabbi onları helak et. Amerika, İngiltere, Fransa, Yahudilere yardım eden bütün devletlere beddua etmek lazımdır. Tabi bu Arapça olması lazımdır. Yani Peygamber bir Arapça dua alıp ezberlerse ya da kitaptan bakarsa. Ya kitapta da bakabilir. Ya da mesela eğer Arapça bilmese namazdan sonra bir Müslüman insan telefon ediyor. Biz mesela secdede Türkçe dua edelim. Madem eğer Arapça bilmeseniz selam verdikten sonra Peygamber Aleyhisselam diyor en makbul dua farz namazlardan sonradır. O bir de geceleyin insan kalkıp ibadet ederse o elini kalkıp dua ederse Allah-u Teala o duaları kabul eder. Yani birisi ben Arapça bilmiyorum o zaman her namazın sonunda bu Yahudilere, Hristiyanlara, onlara yardım eden Hristiyanlara beddua etmesi lazım. Yani bak şimdi Peygamber Aleyhisselam... Sen telefon gibi hep Batmaniye. Kerem ki umkhir atın. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ehlen. Kerem ki. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Bir sorum olacak sizlere. Ecmaîn buyurun. Hocam şu şekilde ben öğrenci okula gidiyorum. Şimdi öğle araları vakit böyle pek şey olmuyor. Vaktimiz az oluyor. Cuma namazını tek başıma kılıyorum. Farza kılınması daha mı iyi olur yoksa tek kılsam? Cuma namazı tek başına vakit olmadığı için gidemiyorsunuz. Aynen yani vaktim az oluyor tek başıma kılıyorum çıkıyorum hocam. Soralım Seyda inşallah. Tamam. Yani sadece cuma namazı cemaatle kılıyorsun. Yok hocam şimdi şöyle vaktim az olduğu için camiye gidiyorum. Tek başıma cuma namazı kılıyorum çıkıyorum. Cemaatle kılmıyorum. Caiz midir bu? Onu Seyda'ya soralım inşallah. Tamamdır hocam. Allah ayınızı kabul etsin. Seyda'mın ellerinden öpüyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. Allah razı olsun inşallah. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Böyle Seyda. Türkçe. Türkiye Seyda. Peygamber Aleyhisselam diyor bir hadiste men lem yehteme bi umuril müslimine feleyse bi müslimin. Kim Müslümanların dertleriyle dertleşmese o Müslüman değildir. Yani şimdi bu Gazze'de, bu Kudüs'te, bu Filistin'de, bu Rafah'da yani yapılan katliam, çocukların öldürülmesi, evlerin yıkılması, onları aç bırakması, hatta mesela şimdi Yahudilerin sefilleri yollar üzerine tasları atıyorlar ki bu tırlar, kamyonlar yiyecek maddeleri onlara yetiştirmesinler. Yani bu zulümden daha zulüm var mıdır? Eğer burada Peygamber Aleyhisselam diyor bir Müslüman dertleriyle dertleşmese
o Müslüman değildir. Vallahi birçok insan buraya imani nauzubillah kaybedebilirler. Hatta bazıları vallahi biz istiyoruz, keşke onları bitirsinler. Yani Yahudiler bu Müslümanları bitirsinler, o öyle diyenleri o kafirdir. Vallahi el-rida bil küfri küfrün, bütün mezhepler diyor bir insan kafirlere şeyi else, dua ederse o kafir oluyor. Sana selam telefon gibi edin şey selam müjde bugün o amiya etken persikho. Erzurum'u kelimke khairatın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Eyvallah ve bخير. Seyda müteseydi persici melek enver khilafatı. Bخير selamet kelimke. De secde da dey Hazreti Peygamber dua khwand diye gotiya un vata su secde o per lava khwali be kırtıştas khwali be khwazın. Yani ilan yere merhum Arapçı be bejayan ama Müslüman khway kurdi. Kâme seda persin inşallah. Vakit persi ve hene. No. Ama te khode bin de khair ve khoşide inşallah. Serçabi mesela. Seda batken persi o sami waqti persi me qadami wasal qaziz. Tamam. سيدا تماشواني ما عولقو معلوم انا جبو حجي جبو خاطري خو مرا خوياسكي اكيد 10 سال جي مرا قرب سكنه حاجه فرس بزويا ساتي مربا يا جماعه دمر سراناي مربا يجي هنا شوري كي داليتني لازم فيزا تجاري دخن درن ويدرا بو تجاري جا دايش خل حاجه خوش تكن دبي تشاوب يا او مقبوله يعني شو بيزان لكن مثلا بانكم قصابيتسن شكل يدنيسن او سعودي عربستان احرام جوان تكو في وقت ميقاتها إحراما قرينادن أو بجلادر أو يعني أو كن قرباني تابي الشريعة وإنه فرزا نوازو إلى بويا يار حجي وقت السلام هات نات حج سلوان إيوانا شنو خود يبي نتيدر أنا أوجي بياربي أو برا حجاق فرزا لكن لوي دريكو حج صان بالمعنى حجيت شيء قرا اليهودية نفرا بكن لأمريكا بكن أولوان قرالي خاين بكن أحجام مقبولة كهارن لوي دري ونظام معنا حجيت شوش يعني مسألة سيدا evet يكي تري دولت تري şaşma beri piraşka gerisine. Evet. Uzak çıkın. Çünkü dünya kiç aynı. Faiz şkolini iştikin hacca ana benira mevna khoza beje hac ana farziyata hacı rabiye 99% rabiye çünkü dedi hacı da her hacı yek harami ki mer bedin kirin farziyat rabiye. İrabne perite bi sala bi faiz bişkolini وتهاري وي جناي فايزي بقاني خير حجي لا بل يك بو هذا في فيزا نجار حاجه مقبوله حباي ما حاجه مقبوله يك فيا بفيزا هذا لكن ما سابق الصبي عيس خد نفسين اوجي حسروان رادبه لكن نشر حجي بك قارن بيجا الناس والله ناوم درنا الناس ما اكتنا حتى مثلا تشكي مثلا زيده يعني ان yemek gibi 10 kağıt bugün 20 kağıt mesela tişteki ana mesaj bu ömre bir 2 milyar için بحاجة 100 مليار يتسن. يعني أبجي يك $1000 يك $6,000. يعني أبجي بس هي فرضيات قرار تشمي زيادة فلسطين. لا بل من الدرس. الحال يعني تشونا حاجة باشا لكن حجة سنة بني يوسف قرداوي عالمي إسلامي دبن حجة سنة عمرة سنة لكن ياردنيا بغزة فلسطين فرض واجبة. يعني نا غزة وفلسطين هالجي كده نيجي مسمى والتشيني والله وان سلام اوكي بنشوفني اسطنبولي دو تركستان عالم كي جيني عطبو دقو والله غزه بيترم هاتنا شهيد كده ومثلا سقنتها كل سلمها او قال سلم مسلمان غزايتنا دقو مصبيخ تشيني مكتبي وقت مكتبه دي باب الباص صبيخه نكارن الميسكن çünkü öğretmen de person kilmeistke baskın selmalağantke yani her tarafı dünyaya zulüm Müslüman tekrar maalesef haya Müslüman cihetine جبروي هوي جرب بتوري مسلمان الدنيا بني بيغمبر ما حديث خنده ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلمين يكي بدرد مسلمان درد اسمش نبا ولا مسلمان ان از انجنيار وران فراب كن ورا دعاب كن يا رب تخلص يوم بدي واجر مالي ما جاني ما مالي بري ما بني خلاد بي جاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم والجهاد كن درا خلاد بمالي جاني خو حديثا Peygamber ve cahidu fi sebiyle bi amwalikum enfusikum ve elsinetikum. Cihad kun drayakda mali khul cani khul zamani khul. İro gelemel beje insanın. Şu şeyde ehli Gazze yani ana ulemay Hamas'e cemandı binin ve İsmail hande çenara ekrana da jigotiye Xadim meşalte bila waqtiyam şun ziyarete wijigo. Dibe un mali khwe
نكو صدقات دنما ونجهاد دكن يعني مجبورية نه صدقه ايوه أنا بر إنسان بين فترة لذلك خدشين يكي واني هيد خواز بقرن سبنا شبان كي تمام. يسام قاسبي مثلا فطر صدقه بسكن جواني كلامكم خيراتن الو كلام جوزي مرازي به اهلا كلام شد برسا بكم بله برسام قاوين بريان هذا خوجا فندي جانليين دا حديث اخوان عجب او حديث سندوي شيا كجا حديث يعني من لم يهتم بامر المسلمين فليس فليس منهم. منهم حديث صحيحة باش مبزان به حديث صحيحة سنداوي حتى توبلانتي إسلامي مسلمان ده جمعية أن علمي مذهبي بله وكذا برسيبه هنا انا تماشي كري تماشي سندوي كر ضعيفه ياكي رواتك ضعيفه رواتك ضعيف جدا كامل بذاكرني امل مزاك ان شاء الله أنا معنوي أما تأخذي معنوي راس بين خير وخشيه معنوي راس اهلا وسهلا آيات خدا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معنوي صحيح ولو لفظي يعني حديث بري لفظي وانداني اوكي يقسم معنوي صحيح ويجني آياته ناصر دبي وايد حديث برد خودش الدنيا آيات قرآن كريم مسلسل كده وجاهد في سبيل بأموالك وأنفسك ما بيجينا بمعنى يعني بله دياربكر كلامكم بخيراتن Diyarbakır Diyarbakır efendim Keremke tamam kolay gelsin abi. Teşekkürler. Buyurun buyurun. Mgoa Soria kijwa sawar bikim. KBC. Emdarın tahziya. Eri. İcare dve pilak top dve va tzyara bikşinin. Vak hazar habi bikşinin döndeste pilaka dve la ilahe illallah. Boş. Hazar habi tamam. خطبة تهليل Dve mesela verdikin dve bra pe yana sente bune wa dalsın. Eri. تشكيوا هي جدي. إقامة سيدا فرس إن شاء الله. أمانة يا خدي بين خير ما قداريك ما قداريك سيدا فرسم. تمام. هذا أمانة يا خدي سيدا غيبي شيء ترى. كامل سيدا سيدا مسافة فترة زكاة بقول تدي بيعمل بشيء مدري. يعني أنا ملات تدي بيرسون الزكاة غسين مغزى فترة غسين مغزى دبه كتابي الشريعة يدبين كل دورة معرف فقير هبن ومالي معرف صامر زكاة معرف واجبه. أوليوان تركي فطر زكاة يخو. زبو غزة جيبا خوش مالي خو بنمسين جهاد أوه جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خدات بين جهاد مالي بدريا خدات بمال وبجاني خو. يتوقتي زكاة بدي فطر بدي مالي خو جانك. إيه خد مجبور دي. أبيات مجبوري بدي بدل فقير وفقراء دورا خو يعني مالي جيبا خو ناولا جيبا خو ناشم زكاة خو زي بدم. بدي مثلا قني كلاكات جيان ترستيكتر المينة. بله. سیده گو میکی باجناقی میگو سفری داره چی که داره در واش خورد گره رمضان چیه جو گزیه اوک توریستا دبی روزی خارجگر و رخصتی هست جو گزیه أنا كتاب الشريعة تدبي إنسان كي نجبو الرأي حرام نيم به ولو كيفي جبو أو كهرجي جبو جزية جبو جيابه في نجي كارا روجا خو لكن جري إلى باشيك وقت أكبو قذابك يعني قذار سري فرصة. بله. مساعد سيد طرفه کی میدانجی حاضره. دیاربکر کرم که هم خیراتن. دیاربکر. Aleyküm. علیکم السلام. بله. دنک نای گلو. أفيا نديار بكر بو. إذا حكاري كلام قوم خيراتن. بشر إن شاء الله. أجمعين كلامك. ما تشارك بدو. شارك فيروزي. دنگی تلفن بگیر تلفن آخو تلفن نگذاری که. بله كلامك. ألو سيدا. بله. بله كلامك. دا دنگی تلفن بگیره تلفن نگذاری که. دنگی سيدا نو. تسای ما هم مدت تشارة معاش باخور درست معاش کجا؟ باخور باخور کام سیدا پرسی ان شاء الله. وقتی پرسی به نه؟
ما تشكر. Amaneti Xudê bin xeyr û xweşî de inşallah. Seyda Go, talebem Türkçe söylemişti bu soruyu. Dedi ki ben okula gidiyorum, öğrenciyim, vaktim olmuyor. Cuma namazını tek başıma kılıyorum. Bu olur mu, olmuyor mu? Olmaz. Yani cuma namazı illa cemaatle olmalıdır. O hem de meşhur bir yere, bir camide herkes girip çıkıyor. Hatta mesela cami olmasa da bu farz namazı yani kılacak. 40 kişi olsa kabul olmaz. Bu ne yapacak Seyda? Bu öğrenci namaza Yani öğrenci ise mesela mümkün olsa cuma namazı kılması. Kılamıyorsa? Kılamıyorsa. Cuma namazı çıktıktan sonra ancak. Yani şimdi bak, eğer mesela bu şeylere bakmak lazımdır. Nere mazereti var mıdır, yok mudur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, bir insan 3 defa o cumayı üst üste kılmasa kalbine mühür vurur. Evet. O nifak mühürüdür. Yani hatta mesela İslam alimleri diyor mesela birçok benden soruyorlar. Valla ben şeyde çalışıyorum, markette falan da izin vermiyor ben cuma girsem. Kabul olmaz. Çünkü Allah-u Teala diyor İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cumâdi fes'av ilâ zikrillah ve zeril bey'a. Yani ne zaman ezan okundu cuma günde siz çağırdınız, gelin Allah'ın zikrini, ibadetini yapın, yani cuma namazı kılın. Ve zeril bey'a fes'av ilâ zikrillah ve zeril bey'a. Sa'i edin, acele edin, gidin Allah'ın zikrini yapın, bey alışverişi terk edin. Hatta o zaman alışveriş yapmak haramdır. Bir insan camiye ona yakın ise gidip cuma namazı 2 rekatı kılıp da çıkabilir. 10 dakikada eğer yakınsa olabilir. Şimdi sen bu cuma namazı Peygamber diyor İdül müminine, haccül fukara. Cuma'da bir saat vardır. İnsan Allah'tan ne isterse o eğer severse Allah-u Teala'yı kabul ediyor. Şimdi mesela birçok insanlar geliyorlar. Tabii biz mesela ben şahsen de öğle namazı kılmıyorum. Hemen selam veriyor, kıl camiden çıkıyorlar. Ya oturun, sünnetlerini kılın, dua edin. Yani eğer bir insanın duası o saate şey olursa yani Cuma'nın çok ciddi bir mazereti yoksa şeriatın verdiği mazeretler dışında bir şekilde sadece namaz kılıp çıkmak Cuma namazı olmaz. Olmaz. Müsaade silahı hem telefonu hemen bugün. Diyarbakır kenem ki umkhairatın. Diyarbakır dişe dengejenay. Dengejenay bile persakoy hundur bnefsine. Hem Diyarbakır bugün bile hundur bnefsine persakoy. Jibatmane kenem ki umkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaya sizlere kalmış sonra. Böyle kenem ki. Alo. Kenem ki dengejenay kenem ki. Seyda az para deyim Müslümanlık para deyim değil mi? Öyle. Zir nade sadece para deyim dedi. Utkulü benil bahut kulü benil zir. Sad milyar değil mi? Debe zehma zir. Böyle. Ama para dediğimin deyinimi. Deyine para. Bahut kulü benil zir. Zira nade haştar zir uzila para da böyle kamisi. Nade mi? Öyle hat fahmi. Bifruşum bilmek para sadece para değil kul benzer çavaya. Mesela hat fahmi. Mesela yaparsın inşallah. Godari kılma mesela yaparsın. Tamam da. Amanati Xudê bin xeyr û xweşî de inşallah. Sêda ku secdê tedî Pêxember godê dua pir bikin ji Xudê bixwazin. û em jî duaya erebî pir nikarin ezber. Secdê bikin. Dibê gelo melekare bi zimanê xwe bike. Yani ana dil mecra gayni Arabi bitasmani me para arası miskemne necais. Yani lemej be Arabiye. O betuni dua lemej, Fatiha lemej, o tesbihat lemej tabi Arabine. Gayni Arabi hatta İmam Hanifi diye ki Arabi Fatiha nizam be hatta ku Hindika Arabi Farsi bqayne. Fatiha. Evci hatta ku varzazda hiç arana dik xuyim bike. İşte İro insan İmam Hanifi Fars biyeseydi. Yani Türk bir İmam Hanifi'ninki Fars bir lakin ashabiye Fars yani. Beli. İşte tabi zamanı Farsi rivayet ki ve zamanı ehli cennet ya. Beli. Loma belki İmam Hanifi'ninki hoşayıcı. Beli. İşte yani mesela Arabi nabe. Mesela ana ekibi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten qina azaben nar. Ya Rabbi dünyada qıncı bidimet, ahirette bidimet hifzamen fi azabı cehennemi
bütün duat ve duayı da mevcudum. Peygamberime empar ve duayı kır. Yeki Arabi nizamı ve duayı zikr Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten qina azabena indi kalbiyle şu duada ve niyeti ki Xuda kabul ki. Lakin beni Peygamberime persine ya Resulallah dua kinge per makbulen de pisilmezi farz mermize farz kır. O dua ki o pisek mervrabel meyske o mesela dua ki. Yani azan kâmet eyle. Deyip Peygamberime pır secdeyi de biseb dua kır. Lakin merib biseb secdeyi nizam be Arabi nizamı destek bunun bir Türkiye bir manci bir içi. Normal dua nelmiş. Dua yani Peygamberime aleyhissalatu vesselam de Xuda azze ve celle gote vakti abdim destek bulund kezme dua ki az ayıptım duayı desi vala bisverim. Yani Rabbi kainat ecma ayıptke desime vala bisverim. Ama Peygamber de per insan dezem ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi مطعمه حرام وملبسه حرام وغذاء بالحرام خورناوي حرام وخورناوي حرام جلي حرام حرام غذاء دبينات فأين يستجاب له وكاجي قبول له يعني وقتك براء دعابكم بالجدي وتبدأنا ماذا حرامتنا خدا إلا دعاء قبولك حتى Peygamber aleyhissalatu vesselam de وانتقاد دعابكم خوي تعالى جي يعني دعاء ويا عين تسكت خوزايم دوا يعني بلاك سر ودفع ya işte ahirete mükafatı hesabı. Ya Resulallah şarkı ne pır dağıtkın. Çok avkalı kodaca avkalı. Mesela sevdiğim telefonum hemen muhabbegrin. Sakarya. Kerem kum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşama, hayırlı cumalar. Teşekkürler, buyurun. Bir soru soracaktım hocama. Buyurun, dinliyoruz. Biz bazen sünneti kaçıyoruz, gidiyoruz farz namazı kılsak olur mu olmaz mı? Yani camiye gidiyorsa direkt farzı kılıyorsun. Eyvallah biz biraz başka yere çalışıyoruz, geç gidiyoruz. Geç sadece farzı kılıyoruz. Evet. Soralım size inşallah. Ondan sonra bir de ben bu hocamla bir dua, Seyyid'den bir dua istiyorum. İnşallah Seyyid'e size... Müminlere bir hayırlı kapı açsın, bana da biraz dua edin. Amin. Hem Seyyid'e size dua etsin, hem bütün izleyicilerimiz de size dua etsinler inşallah. Hayırlı akşama, hayırlı cumalar. Allah sizin hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun, Allah'a emanet inşallah. Merdin kerem kum khairatın. Merdin çıkartı ketiye galo. Merdin vaş çıkartı ketiye. Size mesela Müslümanı ana bahsavi hadisi kir. Brasik vela duy hadisi dedi ulema ve zayıf ve tergib ve terhib. Ana tsani. bütün İmam-ı Nevevi diyor ki rukn-i mezhebi hadisi hadisi bila seyda. Dedi mesela المؤمن كالجسد واحد. إذا اشتكى منه العدس تداعى على بس صدى حديثنا آيات وتعاونوا على البر والتقوى. خدات بي من آليكار جهافر سر بر وقنجي وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سر جناه نياتين نبن يعني آليكار جهافر المؤمن وأخو المؤمن في خمر به. حديث صحيح لا يظلموا ظلمي لناك ولا يكذبوا جادلوناك ولا يخذلوا دسي دشمني دا نايله. حديث ki sahih yani hadisler sahih. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insan ki mesela ki Müslümanı birey koy desti düşümler nere vida desti de böyle ali kari kalapke o neke la yuzlim ve la yuslim ve la yetruku ve la yetruku yani ana demek ki desti düşman da böyle o yardım evine ki roja kıyamete Xuda Teala ve karşı ehli hasret tab zelil ve reziltke تسمع يعني قال دبي ويس حديث برنو الحاصل اجى رابع حديثه بل دياري حديثه بني انا بر حديث انا بر او مثلا حديث كده Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de be maalesef bazı bir ki var hasıl de be ye kelime ki ava zayıf la kelime abiye ve aynı mana de be sahih böyle böyle. Yani tabi ulema hadisi en persal hadisi sakine cüd lafzı ki i'rab ki de kişiye de bin zayıf. Böyle. Yoksa manavi aynı sahih yani. Böyle jbol ye kerem ki hayratın. Bolu. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam benim bir sorum olacak. Buyurun. Kaza namazı olan bir insan sünnet yerine kazasını kılabilir mi? Veya öncelik hangisi olması gerekiyor? Sünnet yerine kaza. Farzı. Evet. Tamam soralım sen inşallah. Var mı başka sorunuz? Allah razı olsun hocam. Ecmaîn Allah'a emanet inşallah. Careki di Bolu. Ağrı. Ağrı kerim kum hayratın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam bir sorum olacaktı da. Buyurun. Buyurun. Hocam ben biraz sıkışım bir borç para almam gerekir bir arkadaştan.
istedim sorsun verecek ama ben TL değil de altın almak istiyorum. O da kabul etti. Mesela dedim ki İstanbul'da mesela 10 tane altın aldım. Evet. Ayda bir tane onu ödeyeceğim geri Tamam. bir sene sonra. Tamam. Şimdi İstanbul'dan buraya altın göndermesi için yok kargo ücrettir, efendim sigortadır, bir sürü sıkıntı var. Ben o altınları diyor ki mesela bugünkü fiyatı nedir? Bugün altın diyelim ki 3.000 liradır. Evet. 3.000 lira para verin. Gelecek sene altın ne kadardır mesela ödediğim vakti 3.200 liradır. Sen bana 3.200 lira öde. Böyle olursa bu faize giriyor mu girmiyor mu? Yani şimdi altın ne kadar burada o kadar para sana verecek değil mi? Evet. Ama altını almıyorsun. Altını almıyorum. Alıp altın alacağım. Onun fiyatıyla para alıyor. Şimdi ödemede öyle. Şimdi alışta bana bir daha anlatabilir misin alış? Nasıl alıyorsun? Şimdi ben bir arkadaşta 10 tane altın alacağım. Altın alıyorsun mu? Alacağım, borç alacağım. Aldın mı? Yok almamışım, alacağım, borç alacağım. Altını kendisi alacaksın. Tamam. Ama mesela İstanbul'da olduğu için tamam. Adam diyor ki mesela altın git gel olmuyor. Ben hasanma bugün altın ne kadardır? 10 tane mesela 3.000 lira diyelim. Ben de 15.000 diyelim. 15.000 liradır. Sen bana 15 bine 150.000 lira para gönder. 10 tane altın. Ben burada altın alacağım o parayla. Alacaksın. Belki alışveriş bile ufak bir oynama olabilir. Tamam. Gelecek sene ben sana mesela 10 tane altını vereceğim ama ayda bir sene sonra ödeyeceğim. Ama öderken para ödeyeceksin. O zaman mesela İstanbul'da olduğu için altın mesela 15.000 mesela 15.500 16.000 olmuş. Mesela anlaşıldı. Girmiyor mu? Tamam. Şimdi ama bu birinci alışta sen altını alacaksın. Değil mi? Parayı altına yatıracaksın. Parayı aldığın gibi altın alacağım. Tamam. Anlaşıldı mesele. Ama satarken yine öderken yine altın parası göndereceğim. Altın karşılığı vereceksin. Evet. Mesela anlaşıldı. Seyda soralım inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ehlen ve sehlen. Seyda go terin taziye bilek. وجد بين 1000 حب لا اله الا تهليل خدمه تهليل بخوينن اونزا شاو كنت هاي تسليم شكور هيتونه ولا تشتك ساتنا هذا كتاب بعد ساعتين خطوتين دوكي حفظي حزازه لا اله الا الله بيجا اوكاوي تسمير حكيبك وعفو دبه اساسا ابيا حديث نه حديث سجي دبي قيله صح diye götürüyor tüşkü satına. Ve böyle gaybe çetire seyda. Gaybe çetire o edi diye Peygamber medve ceddidu imanak bi la ilahe illallah. Ve imanak bi la ilahe illallah tecrübe. Afdal zikri la ilahe illallah. İnsan ki haftaya hazar la ilahe illallah sad hazar sana lakin ama ne hatne. Beji o tesmir rahib ki tüşkü örtüne. Böyle bu şimdi hatta sadece la ilahe illallah bejinu ama gaybe çetire. Bir bizim hep ama bir zikrinekin ve gaybe yibke. Böyle seyda. سيقوم معاشي باقوري شوية معاشي باقوري الدولة زراناك جايزة تماشواني ما جو سيدا جو ملك 100 مليون جي لازمه أراد من 100 مليون جي دين دكم هم الجام خد بيه 100 مليوني ممكن أقوى زير نادي أشته نجايزة يعني أنا زير بني Peygamberime Aleyhisselam diyor zehir bizif Gennim, ceb, xurma, xoy, yedim, mislim, misli. Dest bisine, o mise, vakti kul zehir, eviye zehir kemne, edim mesela 25 gram dedim, 20 grami faize. Gennime ne başladım, bir baş, hendik yek par faize. Peygamberime zera xurma dini ben xurma kıtarine, van xurma kancın ve xeyberine. Peygamber ve xurma tabi خيبري وصباش من نار رسول الله ولم كيلوكي 2 كيلو اي نباش لازم بكيلوكي اي باش في خمبري ما عليه الصلاه والسلام بيوصف فايزه وصناكن ويدي كيلو خويا نباش بفروس ابوي بري ما بكر يعني ولو انا كلب عين ما جيب اسلامي قد فايزه انا زير ne ev pere Türkiye'de liram değil mi? Ama zira bir de mesela sünnet. Banka notya yani ev pere karşı zira derdi. Bütün almi İslamiyet'e bir zir hisardı. eti vakti pere bize en az pere zif hisardı zir bizir. Vakti zir bizibri gel her üç hazır bir. Ama yak par yakendik tişkinabe. Tabi pere Türkiye zir bikri. Ez ana pere bidim de o vakti sal ki dineti zir bidimin evleneceğiz. Çünkü bey'a vakti hemen perede gerzeyi bistin. Ya zir bikra aynı zir bide bidey.
Yani ev kardul hasene asam 100 gram zehir kırı hatta şaşma hatta salgi hatta kingi ve şağı zehir baha ve erzan ve şavati aynı zehirim dimin ev yakadul hasene lakin vaktak mesela ko şaşma bisuda de zehirim bdim şaşma şuda çubali ko asla zehir tabkın bir hema pereb hurke pereb de mi ev caize çünkü bir sarrafiyet ku bir zaman ne kebe ki bir mesela 100 gram zehir mi abkırı وي صد غرام زير بتشقى أوقع بلا بدمن أزوي زير خد صرف تكون بلا أو صي جائزة وقت بزمان نكبي بري يدسيرو حفظة كي نبي جائزة مثلا شنو زير بلا بدمته شد بكاز زير بسم ده هم بلا بدمن أبجي جائزة Yani bir problem de şu an zirde dürüst ya. Yani vakta ku evi zehir bedeki hemen şunu zehir aynı para bile bir sarrafiyet dürüstte. İzleyicimiz dedi ki biz çalıştığımız için camiye girdiğimiz gibi zorla farzı kılıp sünneti kılmadan çıkıyoruz ya da girerken sünneti kılmıyoruz diyor. Acaba nasıldır? Şimdi sünnetleri kılmak tabii vacip değildir. Evet. Bir insan sünnetleri kılmasa bir sevaptan mahrum kalıyor. Evet. Kılmazı lakin çok acelesi varsa hatta sünnetler Peygamberimiz en çoğu evinde kılıyordu. Bunlar yani şey olsa mümkün olsa iş yerinde de kılsalar iyi olur. Eğer kılmasa bir sevaptan mahrum kalıyor ki vacip değildir. Mesela İmam-ı Hanifi mezhebinde bazılar sanki bütün sünnetler vaciptir. İmam-ı Hanifi mezhebinde 3 rekat vitr o sabah namazından 2 rekat sünnet o demiş vaciptir. Farz da değildir. İmam-ı Hanifi mezhebinde farz vacip arasında fark var. Var evet. Ama bütün cumhur ehli ulema-i İslam diyorlar o da sünnet-i mekkez hatta İmam Yusuf, İmam Muhammed'e öyle diyorlar. Yani bir insan farzı kılmasa Allah'a muhalefet oluyor, büyük bir günah yapıyor ama sünnetleri kılmasa bir sevaptan kaçırmış oluyor. Günah yoktur yani. Bəli. Misal Sedat tamaşa ki mahazir hakari kelam kum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şerifim hadi Sedat abi geldi. Bəli kelam ki aleyküm selam. Aleyküm selam. Promosyon haram mı ana? Promosyon. Promosyon benim. Kamil Sedat pısın inşallah. Maşallah canım teşekkür ederim. Ama te Xuday bin xeyri xoşide inşallah. Seda go Gazayı merva hebin merekare geç bu da Türkçeydi. Gaza olduğu zaman sünnet kılınabilir mi? Şimdi İmam-ı Şafii kendisi diyor bir insan kazası varsa sünnetleri kılamaz. Ama İmam-ı Şafii mezhebinde İmam-ı Nevi, İmam-ı Şafii'nin mezhebi bir rükniymiş. Çok büyük bir alimdir diyor. Yani bir hadise dayanarak diyor bir insan kazası varsa hem kazaları kılsa hem de bu mühim olan sünnetleri mesela vitrleri, mesela Ramazan'da teravihleri o farzlardan önce sonraki sünnetleri kılabilir. Bu şartla ki kazaları da kılsa kılabilir. Çünkü kıyamet gününde diyor insan ilk olarak Allah'ın huzuruna giderken namaz hesabı ondan sorulur. Bazı insanlar namazlarında eksiklik vardır. Melekler Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Ya Rabbi valla senin bu kulun namazında eksiklik var. Allah-u Teala diyor bakın eğer sünnetleri kılmışsa sünnetlerle o şeyleri tamamlayın. O eksik yerleri. Çünkü bir insan namazından kurtulursa asıl farzdır. O ibadetlerde ne kadar eksiklik varsa da namaz onların affına sebep oluyor. Öyle. Ama hiçbir ibadet namazın affına sebep olmuyor. Dolayısıyla yani insan yani mümkün olduğu kadar namaz borcuyla insanların mali borcuyla Allah'ın huzuruna gitmesin. Böyle müsaade size bir telefon ki meydine hej Urfa'ya rahaya kerem kum khairatın. Urfa. Alo. Keremke. Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Buyurun. Şanlıurfa Suruç'tan arıyorum. Müslüm Durmaz ben. Buyurun. Enver hocama çok iyi akşamlar diliyorum. Selamını söyleyin. Teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı size. Buyurun. Kabirlerde Fatiha okunur mu? Çünkü bazı kimlerde? Yerlerde, kabirlerde, mezarlıklarda. Kabir, mezarlık. Evet. Fatiha okunur mu? Yani ölülere Fatiha okunur mu? Fatiha soralım size. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Allah'a emanet inşallah. Sağ ol. Seyda izleyicimiz dedi ki ben bir kardeşimde, arkadaşımda, çevremde altın borç alıyorum. Evet. Diyelim 15 tane altın ya da 10 tane altın alıyorum.
Bu sefer peyderpey her seferinde bir altın veriyorum. Evet. Ve ödeme zamanında altın ne kadar? İşte 5 lira. Evet. Ben parayı onun hesabına atıyorum. Bu caiz mi değil mi? Ben de bunu söyledim biraz önce. Yani şimdi ödeme zamanında al senin altını sana veririm. Değilse ama para veririm. Altın gramı ne kadar bu sarrafiyat oluyor. Bozma oluyor. Caizdir ama zaman araya girmedi. Mesela bir hafta önce değilse ben senin altın yerine para veririm. Olmaz. Bu bey olur. Ama mesela gidip valla ben altını vermek istiyorum. O diyor, altın ne kadardır? Altın bu kadardır. Altın gramı ne kadardır? O gramı ver. Bu Hazreti Ömer oğlu Hazreti Abdullah bin Ömer hani Peygamber'e söylemiş ya Resulallah biz develeri altınla alıyoruz ama verdiğimiz zaman şeyle yok. Dinarla alıyoruz. Dinar tabii altın. Dirhem veriyoruz. Diyor eğer o gün dinarın fiyatı neyse o şekilde verirseniz araya zaman girmese bir şey olmaz. Evet. Evet. Size bu promosyon çavayı. Promosyon faize maaşı. Yani ev maaşı ki ana memuru o emekli o işçi banka destinin devlet ve maaşı de banka ve azvara maaşı her insan her iki banka gibi maaşı destine. Lakin ev banka بتريليون بلكي قاتريليونا حفظة كبيرة دهر وبري بينج وبري بمعاش ذات أوكا بانقا بتريليون قاتريليون بهالوي طوبدو يكجر كدي سير وشار وبينج وشجر منه alışveriş gibi faizi beyipkim قاتريليونا كارتكن دولتش بانقا را قوتيا ونجوي كارا قوتكن هنكي بدن خوي معاشش شو قدري اردوغان فايزه بروموسيون زياده بدن بزياده بدن انا بانقا بدون ملتي كان ازي ابقى زياده بدن ابقى زياده بدن خزم تجار بانقا خيره بابي خو خيره دي بابي بلدانه هم خدمتي نجي صدقيه هم خدمتي هم زياده بدن كارامان تدايه لكن كسين فايزه حرامه لكن gere insan خوی معاش و پروماسیون بستینن گناسین پی گناهکار دبن. çünkü faizçiler bin yardımcı. Vakti bistine ben karım. Sonra harama بدون فقیر الفقراء بشین او غذای بدون مدرسه و سمره بدون طلبه مدرسه. آنها یکی بمره دمالی باوی دا حرام هوا گره اولادی مالی حرام تبزی درکن حلالی بیلن. يبدأ كي حرام. هنكي هذا بيجن كحرام جيرة حرام ما نجس نينا حرامه. يعني خورن جيرة حرامه. لو كي فقير الفقراء حلاله طلبه حلاله. إيك مستحق زكاة بيجون حلاله قريب بله سيدا. مساعدة سيدا بدي أحب تلفوني ميدناجي حاضرن. مردين كلامكم خيراتن. مردين. تماشاواني مردين قالوا لا أماده. مردين تلفوني ده. كم إيواني بقرن. جواني كلامكم خيراتن. جواني تماشا ما يواني كلام ك تلفون لقيت تلفون بقري السلام عليكم عليكم السلام buyurun كلام ك السلام عليكم بابا علينا عليكم السلام اهلا وسهلا سعيد الشاهد الرومان يجي يستطيع في لابك استاذ روان نيجي الشعيب كاد لنجي تلفون بقري نيجي يستطيع انه في لابك خير وشونا خير لما جاء الشبي تمام كامل سيدا برسن ان شاء الله اما سيدا برسن اما هذا خذي بين خير وخشي ان شاء الله نسوي خير اما هذا خذي ان شاء الله سيدا جو تدي انا ملت هم البيت اشتايت خواست اشتراكه تدي ملت باش خوصل مزالي بابو قالي خوش خرودش فاتحه كي خوان قران دخوان تفكر ذكر دعاء ذكر جيره اما بيك كذا خوان راكن هاتشتي لبس قبلها فاضيه ويا جمريه قران تيخوندن انا بيغمبري من نخوندي بله يعني جمريه را فاتحه وش دعاء كريه بله لكن مثلا فاتحه ندي دعاء ومثلا يعني يجي قران سيدا نانا بك يجيكي قران بخنا رحمه الويد باله بله ابيا كثير خدنا قران حتى مثلا عبادت هذا ان عبادت مقبول با خدا قران امام احمد بن حنبل دوی متل جاره خدا تخودادیه
من نپرسی من نگم کو یا ربی از وقتی عبادت پر بخیرت شیء حسی کن بکن دبیم گولان که ایجاز خدا خوداوی نزی پرسم اوزار کی تصادفی چه تبی کتاب تبدیل دوک مر خدا خوداوی نه خدا خودادیم گو یا ربی کیجا عبادت امستار بکن پر بخیره یعنی عبادت سنت گو خواندنا قرآنه ام گو یا ربی پر انسان معنوی نظام گو معنوی نظام بی خواندنا قرآنه ایجا تبی رو خواندنا قرآنه عبادته وقت دعاء بني أنا بقرآن ده ثابتة دعاء كرنا جمريارا ومثلا صدقة دوان را أفياني صغارش يعني أف دعاء جزاون صدقة مثلا بري عالمي ما حتى مشايخي ما دبيجن أو خنا قرآني جو وقت دعاء شو دعاء آخر دعاء جزاون حتى إمام السبكي مثلا إمام الشافعي ده بيا هم بري إمام الشافعي دبيت حياته خدا ويجي دقو ولا قرآن نای خواندن بسیار رحمت که عالم کی مزنی بتخوی دادیون تابی خوی نوان عالما راسند به اسم را گوته ولا مت حیات خدا دگو خوانا قرآن پیغمبر نخوند یا مرد نخوین اشخال خدا مصان نگوته انا خلطی سر مزلی من قرآن اتخوینه پر امسخیره استفاده دوینه یعنی قرآن کلام خداه دبک مر قرآن بخوینه و خیر کشینه یعنی با اینکی برادای مرادای دعش و معش و فلان وانه هانی خود خصوصا هر شرابه انسان هر چی ترک بکه قال که والا مینه قال که والا که قرآن یعنی خواندنه و شراب معناتنه پیغمبری مدوی به یک حرف که قرآن و مخوینن 10 خیر جوار نازل دبه الف لام میم از نامه بیا حرف که بیا 3 حرفه الف حرف که لام حرف میم حرف یا 3 ثواب به الف لام میم جوار حاصل بله سیدا اتهاری سر مزار اما فاتحه چند حرفه و اوقا خیر استار ناظر متخيره ورحمة الله بتون عالمي سي امام حنيفي حتى ابن تيميه تربان عالمات به وقت عبادت کی تبکی فرض و کاری کی بکی اورتاق کاری بکی مثلا سيدا بدأ بتلفوني مهنا مواجه بقرن جواني كلامك ناجم ميردين كلامك بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سواليت مش سيدا بله او سيدا قرأ بروموسيون كيس بانك حلال به من بروموسيون كده بتاعه يسوي قضية تركيا فايز بانك حلال ما تاكش بروموسيوني لا بانك حلال بروموسيون جواني كي تشوا مسوي قضية تركيا يعني فايز هناك هذا ما ايش حرام البروموسيون بانك مثلا كويت تركي ها ايه وانا بانك ابدا فايز هناك اذا فايز هناك نور يوم بانك فايز هناك ما بروموسيون جواني كي تشوا كام سيدا برس ان شاء الله ام سيدا برس تمام ام سيدا برس ان شاء الله اما خدي بين خير وخشيده باطمان كلامكم بخير عطن باطمان باطمان كلامك قيبانا بروموسيون براتكن كيف بروموسيون سيد برسه باطمان كلامك ايلح دنجي ونايف عمي باركي الو كلامك يكي دنجيت ناي باركي بله كلامك دنجي وبر خوش ناي براسي برامسيون كي يعني كريدة توا جرا حرام بروموسيون اكريجيره يكي كراجي خاني تنا مرا بدوان حرام ها مرا بدوان تمام كان مسيدا برس ان شاء الله اما هذه خدي بين خير وخشيده ان شاء الله زبان اف تلفون جي اما الشيف ضاويه بو من ذا برنامج هيك سر غزل حساب سيدا سيدا ما شوفاني ما جو قالوا المجاش شوي خيراوي هي تنيه مرة رابع بشم ما يشلمش يعني انا خدي جرزبان سالس وقرنك الاسلام از پیغمبر ما حتى انا المجاش شوي وخيره ومسا خير كي مازنج پیغمبر مدوي دأب الصالحين المجاش شوي اخلاق انسان صالح پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام برسن ان عبادت بخير كينجا ديك مرم سورا عبادت حتى خدا القران الكريم ده وصف متقيات كد وبالاسحار هم يستغفرون وقت السحر راد من سحر كل سحرتي بري شبقنا طلبا عفوا قلنا ياخذ حتى به خدا عز وجل
üçüncü kısmı şeve da nazli asman evvel ve tabi nazil bun ki layıkı bi Xuda bi ilmi xu bi kudreta xu dibe kiye talaba afwa günah xum kezi afukum kiye kuna xoş ve talaba şifayım kez şifayım kiye talaba mesela deyndar ve talaba deyni ismi bkezim kiye hatta sabaqi قد على بتسيد به إجبي خيري مصر يعني أن عبادته بخير دو فرزانة مربري سباقد وقت قسمه السياس شبير رابع دعاش خراب كحتى إنسان كي مثلا مقصود كي مزرعة دبي مثلا وقت أولاد حضرت يعقوب ديك أني بأمري كحضرت يوسف عابتن أو كشخو يعني أوجي باب أبواب يهودية بمكوي خيانته ببراي خراكرن عابتن بيري إجارة مرات دعاب كي برام خدي مع عفوب كه جو برا صبر كنا حد يعقوب قلت بحطاه الشبه بالشبه جوك دعاء مقبول شو ورا دعاكر يعني جبرويه المجا الشبه هذا ما يسخب خير جا تشل ميش كسيدا شو تشل ميش كباش انا الميش نافله بك يعني فرض خو قزا يجيبك عينما لكن انسان كي قزا يتنا مثلا سنته خو بستي عيسى مثلا درك رواتبك وسنة بلد ويش هكذا حتى يازدر كعتا حتى سيزدر كعتا إشكاره بك مزي إمام الشافعي ده مزي إمام حنيفي دبي تهجد سير كعتا باشين بيوترن وتر مثلا يازدر كعتا سيزدر كعتا بجنابن يعني إمام الشافعي ده بنيته وتره وسنة قيام لما يجي الشبه لما يجي قياماتكم يا تهجداتكم لكن لما يجي وتر يعني يتك هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل تبي وتر يكر يعني عندي نية ربي لما يسكي عبادة كي تبي وتر تبي قيام تبي تهجد ما الجيار فاخر رابع خوف عن لما يسكي يعني وان تهجد وقيام وتسبيح أو صار تسبيح وإسنا بيجم وتر تبع حساب تبي ويش آخر ما الرابع لما يسكي وسخوات دعابك قال القرآن بخينا ويش الدعاء يبقى مقبولين ناكل لما يجب تاني مثلا تلميذ ذكر بك ذكر بك عبادة بك سبحان الله والحمد لله تفكر بك تفكر بك دعاء بك سيرو سلمة تفرز وواجبة الوقت مهم ده أمراض أزمان فلسطيني كو صبيا أنا كو أوت السليمة بيا صبيا ما باطن كشتم ببومباي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وأوبان يهوديك خده لعنة خلوان كده وان بومباي سلسلة ده وسلخاني ده ومو صبي وبيركي مو عائلة ما تبكشتا ومسلمان بمرا دعاء نكره هواي نكره ميلوان فرا نكره يعني يرسل من نفرزه نواجبه أمجبوا مسلمان غزة مسلمان فلسطين كي يا ربي تقهروا لعنة أخو أمريكا بكي إسرائيل بكي إنجلترا بكي فرنسا بكي ألمانيا بكي وان دولتي أوروبا كي ياردميا إسرائيل كنت تبات لعنة أخو بكي بيغمبري ما دقنون تدافعني كأصحابي سن لعنة الوانتاني أمجي يا ربي تقهروا خزاب أخوام كي يا ربي توان دا أرد جوم كي بيغمبري ما عليه الصلاة والسلام دبي دا آخر زمان دا أوي خسف وقذف ومسخ شيء قذف يعني مسخ أوي هنكي إنسان في الحيوان قذف كبر بهن كذا بارن ومثلا خسف أوي هنكي بعرض دار دايما أسخو دعاء خدا دبي يا ربي تاع أمريكا جوم كي بعرض دار إنجيل تناوسها وان دولتك في ظلمية وظلام صبيرة ببيركارا بالجامعة ببي ظلمي كل الدنيا لا تشكي وانا تيتر والله ياكل وان فرايج نكبره جيمانا عبدرس سيدا تعب برسيمة هنا مناجب برسوان بدن بريا برنامج بقدر دقيقة جنا مانه جو مرة وان بانك بي فايز بروموسيون وان شوانه برسيمة حرام أنت شيء حرامه يعني وقتك أنا تبهركي بدين بديمن الهمبر منفعة أنت هديت منفعة أنا تبهربني بتون علماء إسلامي بتون مذهبي إسلامي ده بكل دين جرى نفعا فهو ربا هر بورس كي دين كي جرى منفعة الكربا أنا مثلا بهركي تبدي من بدين بيجي ولا روكي تجبر وزمان بخبتي دبا فايز منفعته إذا وقت بهرا معاشي ود بانك هيدا قال سيفيلا بي طبعا قال بروفيسور هذا بس هديه دم هديه ده فايزه لك لا قال ناخذ حرام يعني قال بروفيسور باقي نه نفس هيدا شو قال بروموسيون معاشي خوش يكي بانك فايز لي البنك ده تقابله معاشي يعني اوتكن بفايد شغلينه هم من قالوا فايز بستين ياخذ بانك بفايز هم جي بستين البنك كانت بيجنا ام بروموسيون مثلا كانوا اسلامينه فايز ناكن
اوجي بروموسيون بدن والله دينا عن حرام ايكو معاش ندي بلابد نوان بروموسيون شو نادي نوان يا انا القداش كما تقوم قلت زمان بانك يقول فايزسز قلت هايدا تيز امسات كنت سي صار معاشق زمان مسي دي سالستان يا سالكستان و بالبنكا جنيد والله تي وقت فريق مدات تي ديما اجاري كنا فايزه شيء بله تيكار مخاطر فرصه داويه دبي يكي كود كريد مرا بروموسيون حقاله بده انا بروموسيون وك زكاه يكي مستحقي زكاه فقير بله داره فقير ومستحقي زكاه ديندار به نزنجي مثلا فقير به نه دیندار به ولی زکات لنشه پروموسیون لنشه دی بابا نشه اولاد نشه و انسانی زنگی زکاتی ما تابسته خودش راضی به تماشاوان هجام شهاده برنامه خوب حتی هفته کیدنا بین خیر خوشید امو خود رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته